Apa aja je tu toba ini asuan ni oi. Yewi tama kokoi, penek canggih keadaan ni. Penek canggih tiba tena tahu we madosa. Ya. Ia riolo. Kome mak balik tahu we timun ni bawa na paki mak balik. Ia riolo komelo i mati pu tahu we timun na bawa na paki mati pu. Ia no reasa hipnotis. Tapi ia mak kokoi penek canggih keadaan ni. Namo jari-jari macam tu mak balik. Namo jari-jari macam tu mati pu. Lebih bahaya po jari-jari mati pu. Mak da 7 juta. Ya komelo ki menyamang atu tongat to kulin lo bi poko akhirat maca ki matana. Kenro yon re matana minimal 2. Namro si di pung Allah taala. Namro 2 tamatata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina tama-tama labih kung kay hadire anrange sila surah malabih kung kay hadire. Pada dendre na rampi protokol dan imai kepada syukur meraja mapuji tamak gangka risisi arja kuasa na puang Allah Ta'ala sebab rilala na Yesu bewe pada angka mana kitu nawiri puang Allah Ta'ala pamasi meraja jadi di angka rilala na masigi tudang maring kalinga pada angka mana kitu nawiri puang Allah Ta'ala pamasi meraja. Yang kedua pamasi meraja nawiringi puang Allah Ta'ala isbui. Tapi roduan rupai pamasi meraja nasangi nabita mega tahu dia nasadari. Nasaba maka dia nabita ni'matani magyunum fihi ma katsirum minan nas. Angka kedua pamasi meraja iwiringi taulino tetapi maka tu juga taulino dia nasadari. Kekaro maka dia nabita as-sihhatu wal faragu. Adi singange si bawah kesempatan. Jadi adi singang si bawah kesempatan tu merupakan ipelik pamasi meraja boleh ripuang Allah Ta'ala nawiri manaki. Tetapi si sepi pakuling mereka tahu dia nasadar. Aga pasabaran na kira-kira na mereka tahu dia nasadari ruduan rupai pamasi nasabak iya itu tahu sisa tu mi dia tu nak kumanang. Ia tahu sisa ia minasa pamasi tu ni tepa kita mata. Kegeni tepa kita mata. Pada padanna warang perangi. Pairo warang perangi mana maka nasa. Ia kong kabola maka kanja manasa pita. Makotoro kong katau mangoto kanja mobil mewah manasa to manasa. Yang kepala bi manasa. Pamasi la bi manasa. Acawana sa pairo warang perang jabatan. Onro nasana je batang Pak Bu. Ia remalangi we engka pengalamaku. Ia ro pengalamaku lo kak buka puasa. Buka bersama. Engka si di kampung onri lo buka bersama. O komo si drap demo pawiasana na sabai sotinga. Demo pawi kampung rumah tahu kaku. Na pinri itaw inasang ipancamaran mo bay.
lau ka ukur nasaba macawe ija dual ku cara matarwin wa dingi pasitondong si acara nasaba angka koro daerero bantuan abas nasme salurkan tasi di kecamatan itu tasi di desa si di kelurahan tak dua tahu ibantu saka pemberdayaan nilainya ya rosi di bantuan 3 juta launa na koro bantu Pak Bupati serahkan iro bantuan jadi launa koro lau dapi masigi apa yuro masigi non rite buka bersama buat tenda sapa nak parkiran sebab makro puro parkir oto ku dene minta purano parkir oto ku makanja tatuna tapang ketoni Pak Bupati pada lautan oi iwatu nang ke Pak Bupati watita tahu mema kadang kani sibuk persis lah tu Pak Bupati nang ekor yolo nama sigi angkatona aya takap tama ni Pak Bupati macin rola nak mundrin si cinrola si tinro ka Pak Bupati ba yolo yero waktu nang kani Pak Bupati tamu koro oi angka mana ni telo mak jama Pak Bupati mina jama de kesiga gaya jama ka maka kadaro tikilala we kasina jama matuka iya titipai tanran aja batang de na pita ustas jadi itu satu pengalaman berharga tetapi sina teman sila surat salah kong kehadir ikut pasi banding jabatan si bawa di singengi matan re angka na di singengi engka sahabat aku pejabat matangangi menjabat tak pernah kan nestro ringan kape si wali watak kalian maka lah yang gote ai mamulai polo cacana potolo na bunggawai denagan na nang ulang purana yero tapari sapara pasili matandrai angka na adi singengi na jabatan liwat tu tandri nangka na itu adi singengi na warang perang maka yang dia guru Prof. Nasaruddin Umar buat apa rumah mewah kalau rumah itu hanya seperti rumah sakit rumah mewah rasa rumah sakit apa gunanya mobil mewah kalau mobil itu hanya seperti ambulans mobil mewah rasa ambulans tiga gunanya Pak olehnya itu kesehatan sangat patut untuk kita syukuri. Iko na wiringi pung Allah Ta'ala adising. Syukur utoki na wiringi pung Allah Ta'ala kesempatan. Itu kesempatan pamasilo putut. Terutama kesempatan rapi ramalang. Makita tumatata kabali bola. Siaman ni miro na tama ramalang. Tato bendera putih bulan. Angkato tangan ramalang kasi tato to bendera putih. Iro ipatatungan bendera putih. Dia nanda rapi ramalang. Dia nanda dapi tahu malap. Ini kesempatan luar biasa. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi inaroh. Tapakasing berarti tak syukur. Sebab ia itu sifat syukur salah satu jaminan Allah kepada orang yang pintar bersyukur adalah surga. Pagi itu pun Allah Ta'ala na puji mak janji. Tapi ku mak janji itu pun Allah Ta'ala aja tabat-tabat taibu. InsyaAllah. Napa boleh pun Allah Ta'ala janji. Biasa pun maka itu kong katahu na puji mak janji. Kong katahu na puji mak janji. Sifat na tu pun Allah Ta'ala na pusifat asal napa boleh mi jancina iya mi ko magala ima jancina salai jancina tanya sifana pun Allah Ta'ala sifana iblis pun Allah Ta'ala napo jima janci salah sidina janci na dalam Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum niki kita syukur ki pamaseku pasti tambah ya lo janci na pun Allah Ta'ala
Aga na yero pamasin na wiringi atu tungal linota anya menyemeng. Na wiringi atu tungal linota pamas insyaallah dia no kulino bawah na do bolo latu ko akhirat bahkan malapi-lapi pio ko akhirat. Yang penting syukur moki. Tapi maka dia pun ngalah tada nak kurangi. Wa qalila min ibadi syakur. Tapi cek dia menjadi itu ataku syukur. Itu na rokapang ampai pangulut Sayyidina Umar. Tungka pura masam pajang angka pak dongan. Maka dia pak dongan pangulut Sayyidina Umar. Rabbi habli minal qalil. Puang tepat tama kak kasih rilalan na golongan na tau cek dia. Ni gaya tau cek dia. Tau syukur Jadi dia itu namanya tahu syukur dia namanya. Asa pungalata. Tapi iyo tulai tame ukulalan na golongan atau syukur kita ada orang yang spesial. Maka jero orang-orang spesial. Itu malah contoh sidi. Biasa kita kumapak boting tahu. Angka orang khusus, orang-orang tamu-tamu khusus, angka to yang biasa. Iya kono pertama kita akor tamu-tamu khusus manya-manya mato sadi. Ko tono pertama dia ko kira dilah manya-manya mato sadi. Padahal situngan pada moro Korean resibukur pada mo. Tapi ya spesial di masa manusia itu kecil tapi insyaallah kalau kita spesial di mata Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Ia namanya kurgaya supaya terutama galongan atau syukur itu kurgaya. Nah pertanyaannya sekarang, peko cara syukur. Agak syukur. Agak syukur. Iro syukur, kumilo yala. Padanan katanya dalam bahasa Bugis. Kira-kira awak ding dipahami maka iro tahu syukur. Itu tahu macam matana. Tahu macam matana. Apa aja kong tahu dia gagal tanah dia na macam matana tahu dia na syukur itu apa angka memang tahu tu tahu dia na macam matana maka kaya resor runtu iyo ko basnas ganna di pengalamanku iyo ko mika cerita mana ngi okoi dia tidak tersading nada api ele angka si di kasus Engkau tahu pura bangun ngak bola. Bangun ngak bola ke basnas. Iro tahu pura na bangun ngak bola ke basnas ro. Pak itu basnas ko mak bangun bola yang ke kriteriana. Kriteriana tanah milik sendiri. Yang kedua iro punai bola masam pajang. Nah dia tu nambut lah maka ada masam pajang mana pak? Ia ko masam pajang ni bainena tamu ni. Ia kemudian masam pajang lah kaina pak biasa ke makor. Jadi biasa kadin asam pajang lakain na masam pajang si anak raji lau masigi iro kurar magi na ko makriki supaya iro disaka na tahu iko nonri te masam pajak bola na runtu siapa lah tahu masak nonri bola na te manri subuh runtu siapa lah tahu masak alhamdulillah 70 ni bola ipajaji lengiro lai badai iya na biasa kupura nilai serahkan koleru itu milo nama de iya wani mak jama punai bola kedai salama kipa tonri bolata aga napa mak ban kedua mak amir magro sangita nanti mak dah terima kasih pak idi itu kasih kedua bawa kedua baku angka lalu pak lebih parah Pak iro kay bangun bola tek irutu bola na isolangin iyalo ni bola irutu memato ni dia dega ni biasa kami pakai bola-bola na tasik di lawi na kada taliwi tahu pagaya bola na nami bang bola-bola si di mi pakai nami ni pawaliki kada kak de meto jadi itu Pak jadi yang kami mato tu tahu dia kata anak biasa tongkah anak naro masih sekolah
nasa ngi tahu iro na makra baka pala kura kere ina royala dasar sisana menre mak bere sakupursi rero kata-kata sambutan cede iro nakra terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Camat, terima kasih Pak Desa tak bantu kak kasih ini kan nakra terima kasih Basnas calau sadinya mau iro sih dia kami matoka apa tahu dia macam terima kasih jadi itu tahu macam sukuru macam matana okro tahu pure bantui nah ia rotana macam matana menurut pengala taala minimal 2 paling penting yon matana minimal 2 ya ko yana 2 dia tu lah bila pasisa agero maka dia pengala terna kurangi surah Luqman anishkurli sukuru kokoya wali daika anrenge sukuru toko ko tau 2 pejajiam minimal iya 2 yon rima tanah iya ko iya na 2 dia non ret mulai temu rima tanah lebih pasisai pertama matana ki ko pungala taala yang kedua maca ki matana ko tau 2 pejajiata pertama maca matana ko pungala taala ki contohna wadi to maguru ko sidi hadis apa itu Nabi ta menurut riwayat itu Nabi ta dia napa aja milau toba aswani milau toba aku pungala taala milau wak dampeng angka hadis rampai maka dia Nabi ta kaminan riawan akap itu pulo milau toba sesusiwan malang ka hadis maka da ikasiratu yang katu hadis urun tu iko rana iro hadis dia nak kasiratu apa maka dia Nabi ta keterangan iro hadis saya iro hadis engkai urun tu okko tafsirna ande guru ta kali sidendre tafsir bahasa Bugis maka dai bainena Nabi ta iro kon kai nasa Nabi ta takapu tapa iro na baca maka dah subhanaka rabbana bihamdika allahumma ghfirli kade betul nak masa rupa cingi pun Allah taala nama raja papuji allahumma ghfirli tak dampai kapu kali engkai ku Nabi ta takapu isur na baca melo ina sa Nabi ta salaika isur na baca ya kepa Nabi ta masam pajang Nabi ta na roko itu na baca suju itu na baca subhanaka rabbana bihamdika allahumma ghfirli nah ya sampajana Nabi ta maka iga jadi maka iga sampajana Nabi ta lantas sesuai ko ya naru na baca Nabi ta berarti naliwang iro akasiratu milau toba Nabi ta sesuai ya tona rawatun na Nabi ta tori milau toba aswani ipodangi ko Aisyah kada isur na pung Allah taala maga mane jeroi di na dia tapaja milau toba na dia toje gagi di dosata mastina ya miro tahu dia na paja milau toba tapi kay dosana tapi manang kay di dia to gaga dosata dan dia tapaja milau toba aku pung Allah taala aga napi belian Nabi makna Aisyah matahana ka aku pung Allah taala igan na papinyaman na wiringa pung Allah taala Aisyah depa na sebanding si bawa bati ku makasih ku pung Allah taala nalanti na manca jinabi na wirina adisingan na wirina agalakang na wirina kesempatan pokok na silin na pamase na pung Allah taala aswani wa nyemenyemengi depa na sebanding si bawa bati ku masumpah bati ku makasih ku pung Allah taala iyan rampai di upaja milau tu jadi sini tahu salah kong karir jadi macaca kimatana aku pungala tak caranya perbanyak memohon ampun salah satunya tapi gitu bakta tapi apa aja jadi itu toba ini aswan ni oi yewi tamakokoi penek canggih keadaan penek canggih tiba tena tahu madosa ya iya riolo kome mak balik tahu timun mi bawa na paki mak balik iriolo komelo imatipu tawe timun na ibawa na paki matipu ino riasa hipnotis tapi ema kokoy pinek canggih keadaannya namo jari-jari maca to mak beli namo jari-jari maca to matipu lebih bahaya po jari-jari matipu mak da 7 juta yeko salah pence tahu mak da 7 juta biasa tapalanya bawa korikani situasi sekarang ini. Jadi macam kimatana aku pun Allah Taala. Termasuk ya cara macam matana aku pun Allah Taala. Dia napa aja na beringi pun Allah Taala tu dale.
Tajami peraturan pun Allah Ta'ala. Apa angkat tu peraturan pun Allah Ta'ala. Contoh peraturan pun Allah Ta'ala. Kada kepura ki mapasang ki dupa ki gaba. Tapasui saka nagaluta. Akasya gani sa dingo po ko ese na mimbari. Anarato na 53 kilogram bersih. Ase terlupa. Tapasui saka na 5%. Iko si ditong 50 mi kilo. Iko 2 tong 100 mi kilo. Iko yero 100 kilo ikali pitu sabu talu ratu itali nagabaya makakota na po Pak Bupati. Berarti pitu ratu mi talu pulo sabu lan tasi dia tong. Cedek mi megami yang iko tamarana. Makor cara matan aku pungalata kare. Jadi ro peraturan pungalata ternyata peraturan Basnas. Tapi maki ka tahu, iko peraturan bupati, maka tahu langgar iko peraturan pungalata na luta-luta. Peraturan pungalata ya Pak. Ro cara matan. Biasa tuh kemakar macam ni itu tahu itu reking polet tani di selada magalu. Tanya aja peraturan pun Allah Ta'ala makor. Terbayangkan ni tasi sipu-sipu cuma minta aku geluta. Nai salai. Melo ki maga ku maka di pun Allah Ta'ala manu-manu lah aku mau capuri. Tapi dia nak capuri manu-manu itu. Engkau mau nandre tapi mega pina selesai. Tuo si menre maka kanjak buana. Maka nyila sebe. Manya atau ku bolata sidap pe baineta matin ro na Pak Bui pun Allah Ta'ala situ ku galu. Tite. Batina pun Allah Ta'ala maliki dal. Pura si sangki. Menre selina gabay maka suli. Nasura kay pang pasui hak na tawi. Yero makor cara matano ko pun Allah Ta'ala. Tapi ko yero de tapi go ai de na reking itu pun Allah Ta'ala macam matano. Ifalisu ipe manang iro makrai. Cede memang bijak apa pelito syukur. Jadi ini yang pertama, macaki matana ko pun Allah Ta'ala. Yang kedua, maca toki matana okor dueto pojajeta. Tomatata. Peko cara matana oko tomatoy. Yang kedua standar minimal. Standar minimal iko ye denu letep igo ila bila betul sisa. Aga standar minimalna rilana surah Al-Isra angkana rampi pun Allah Ta'ala makada wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sompai puammu aja gaga musompa sanga dina pun Allah Ta'ala andrangi APDC ko ridue to pajajiam jadi megega tu aya rilana kurangi torina pasibawa pun Allah Ta'ala ini sibawa tamatata maka dia ande guru tapat tafsir iya tu tahu matawi khalifah ayasa khalifah pengganti patulah rilana kurangi kana po ini ja'ilum fil ardi khalifah majapun na melo ka tu pekan ka ukulino khalifah maka patulah ku nasa pun Allah Ta'ala ni ganero patulah maga na yas Abu Bakar khalifah Abu Bakar khalifah patulah ni gana tola Abu Bakar nabitta na tola mancaji pemimpi waktu na mati nabitta Abu Bakar sele mancaji khalifah agak tosi pale fungsi atau mata sebagai khalifah iro atau mata tanya nabi tanah sele ni ga pale puang Allah Ta'ala peko carana atau mata sele puang Allah Ta'ala pa iro puang Allah Ta'ala kona ringi dale dia na langsung ide na pampeng tapi okko itu matawe akali makare so tomata tapi kono ina okko ni ro na paturu pungala Ta'ala pamasino ko tomata ye ko ye nar angka na pamase dali na runtu tomata na wirin ya orang tua kita itu berfungsi sebagai khalifah paturana pungala Ta'ala ina tu nang kebiasa papasan atau rila makara pakan jakilalo imbok batemu bobo tomatamu na sebab itu tomatamu pungala Ta'ala malino pungala Ta'ala malino. Ya orang tua itu harus betul-betul kita hargai. Macaki matana. Carana tu matana. Sambungan ni roa emakadai pun Allah Ta'ala. Imma ya belugana indakal kibro. Takut engkau menihamuruntu salah sidin atau matau miari gaya dua. Lanjut usia. Pala takul lahu ma'uf. Aja lalu mupedangi makada.
Batuangan na iro aja lalu tapatasik ke nyawana tamatata. Aja lalu tajari nyawana tamatata, aja lalu tasi nyawana tamatata. Apa upana na masih nyawana tamatata ko idi? Ai bahaya. Bahaya Pak. Agak bahaya na. Ya kumaja nyawana tamatata ko idi. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masalah sidinna pas sabarat tu itari si di pak dongang di na paja si di pak dongang di na tula ipung Allah taala ina tu pak dongan na tamatawi lokona adi singatta asalamakatta kesuksesan ta itu karena doa-doa orang tua. Apa itu tahu matawi di na paja ningerang anak-anak iku ningerang anak-anak tambus to itu ningerang ipung Allah taala tap makada ipuang tapa selama ya anakku puang tapa sukses ya anakku tapi upana tapa dirinya wana tamatata lanya iru pak dongang ia pelik ko ni lo dongang minimal makadam puang tapa toba ikasi imiru dini gaga iru pak da kada selamatkan sehatkan sukseskan makadam puang tapa toba ikasi ia to na tu kumapa ko niru ipak dirinya wana tamatawe ia kuloki latu ki masa padale maka wata itu untuk dale kawata. Apalagi kau tahu gerak itu matana. Maka dia walatan haruma aja tu gerak. Ai. Ini nang kata gerak itu matana. Bahaya lah. Pak biasa ya engkau runtuh Pak. Tahu gerak itu matana. Biasa engkau runtuh. Aku pasar rapang. Pasar rapang riolo mo pa tanya apa ye maku ko non retail. Ye mo per riolero. Ya ruwi tero lo kak bali wi matoku ma pakarepi. Lo kak bali matoku. Makor komun itu kanja. Ka macek ima terima kasih aku matotai. Anak-anak naringi. Ini si bawa ngasuan nih. Maka bicu na nata si cangkir na pasiko la tu sarjana na panaringi tamoti. Macek mata anak aku matota. Jadi lo kak bali matoku ma pakarepi. Ya rote no pura pakarapi barangin kato kasi ako roto mato sampin na ro mak balu na pakarapi to ni barana pura na pakarapi barana ang kay pangutoy mi malay jadi yer nangi to mato na sapa sandala na naruntu si wali di pigana si wali naruntu to sila dan nyili ero si wali ki sandala aku si wali ki gini tapa mate na makre hendo ang kamije ti sandala mo mana kay to mato ay na jujum ya matana maka Allah lawi tayo nangit makun ray modelik na masalah rak jongkoro mak baju seksi maka dekat dia gaga kemana kay pakor tomato na yero ko tomato ta macai maka dia punga ridallaha fi ridal walidain riono punga Allah taala tu mon reo riono tu dia pejajata wa sukhtullaha fi sukhtil walidain ye chaina punga Allah taala mon reo ko chaina tu dia pejajata. Biasa ko mapakuli aku kampus biasa tanai mahasiswa. Coba angkat tangan siapa yang pernah lihat Tuhan tersenyum? Ada? Nah, tidak ada Ustaz. Maka kakak saya juga tidak pernah lihat. Tapi ada tanda-tandanya kalau Tuhan tersenyum kepada kita. Tanda-tandanya kasih tersenyumlah kedua orang tuamu dengan prestasimu. Kasih tersenyumlah kedua orang tuamu dengan caramu berbuat baik kepadanya. Pada saat itulah Tuhan tersenyum kepadamu. Pernah lihat Tuhan jengkel kepadamu? Pasti tidak pernah. Tapi tanda-tandanya kalau kau kasih jengkel orang tuamu, kamu juga, Tuhan juga akan jengkel kepadamu. Ia tu nasabari kau tahu madorako kau tahu matana maka di papasan atau rilota. Nigi madorako kau tahu matana pada lona kuma dengi nama repe macek kengi nama rutung denu le mitai tajang lino la tu akhir. Jadi itu tamat. Jadi raya ero kasama wa kullahuma kaulan karima. Ia kuma bicara ke sebuah tamat berbicara dengan kata-kata yang mulia. Tapakan jaki berarti tamewe ada apalagi kumatuan itu tahu Pak. Biasa kalau ku ande guru tak kali sidendri engkana Pak guru enggak. Kira-kira 6 tahun sebelum guru meninggal. Lau kak mangolok ko guru ta pa angka
Hukum Pak Makassar merada waktu itu angka si di kegiatan halakah politik biasa ro lebih ringan tugas macam nervi sinina ulama-ulama ikut Sulawesi Selatan, nah, termasuk Gurutta. Kami libatkan bagaimana pandangannya ulama tentang politik. Iro tu kesir untuk Gurutta, lau pitangir proposal yang akada Gurutta, teman aja boya aku politik. Laka anto na puang ancaji penasehat tu ni nak kada angka je tumbuh ayat rilan aku rangi. Na podang wa mannu amiruna kisfil khalqi apala tak kilo. Iya tu akatan rumah kada iya ko matwani tahu itu li isu ni mamule li isu pe mapada nana. Jadi itu tahu matwai mamule pe mali isu pada nana. Magir nana. Magam pacodo. Magam pacodo tu nana. Tapi ko anak codo magang papa makuna. Ia na iberi di cella amang. Tapi ko tahu mata codo makawata. Ia naro perlu lah dia jaga itu perasaan. Maka ini harus standarna cara matana aku mata. Nah, standar itu engkau pemariasi. Yang lebih tinggi. Engkau si di riwayat narampe nabita asbabun nuzulna yero surah Al-Baqarah 215. Engkau si di Tausogi ya sang Amar bin Jamu. Yero Amar bin Jamu capu agak sana pura ni mapasu sakka nama kamu pega gagana. Jadi pak itu sakka ika cek demi 2,5% ke ulawang cek demi 5% nangit roko pertanian cek demi. Tetapi ia nangit Amar bin Jamu pura ni mapasu sakka nama kai gagana lawan ko nabi tamaku tan akada isurun pungala taala engka je orang perah kumakai ke aga piu gorengi turung aya maka di pungala taala yasalunaka madza yumfikun ikona tanaiku Muhammad tu pasalan impa kul ma anfaqtum min khairin podangi makada pakanja kilalo pakasingilalo berarti pasu impa. Jadi aya impa ye tanya aya sakka aya impa. Kendro nasa yero pakasing maka bita palil maka di pungala taala palil walidain pertama kepada kedua orang tua. Ia nan biasa kata salah pahang pak nasang aya sakka nak kada ai tau mataku lah biko tau mataku sakka ki salah. Tanya tanya iro sakata surah At-Taubah ayat 60 tanya tau mataku tapi impa pertama palil walidain kepada kedua orang tua wal aqrabin kepada orang dekat wal yatama kepada anak yatim wal masakin kepada orang miskin wa ibnu sabil kepada musafir. Iro impa aja. Yang pertama nasan kepada kedua orang tua. Nama biasa engkau tahu pak. Maka seke ko teman-teman. Na seke kang maki ke perhitungan ko pasu ring di teman-teman. Iya nih. Tahu matata tu kewajiban anak balancai teman-teman. Tapi kenyataannya engkau biasa baca ke Facebook maka dah satu orang tua bisa menghidupi 9 anak, tapi 9 anak belum tentu bisa mencukupi kebutuhan satu orang tua. Kewajiban utama ya, matahan aku teman-teman. Polok ke dalam na dalik he, ya nang tahu makanjak batena jagai teman-teman. Ang kasi di na charobeng teman-teman titamoy si salah dalik na. Rumus na nabi tayo makla riyo na pungala taala mondre ko riyo na to dia pajajata agar riyo na to matata rido ya sange rido nya makininaw ko jawijan manyamor tasa di nyaman ta matata ko idi aku tanatana ki ko alit idi mitu misa jawab manyamor pa pinadina ta matata ko idi walangi gambara biasa tu ta matay tarapa anak kong ka tahu mata na puji lo kurbulana anak na ang kubulana anak na jaran na lawi idi de jarangin loy bulata to mata laki makutan tanah mak guru kurbo to maripai loy bulano ko pasti ang ko tu beda na pada mana tu to mata anak na tapi ada yang di hatinya ada yang siapa itu yang paling diridhoi jadi berlombalah
mendapatkan ridhonya orang tua. Oke monro lalan ndale Pak. Mega wita ya kejadian kasus ya kong katau corobeng itu matona ai majami po makaran namu salara alala nasila dato sile. Tapi kong katau magala balancai itu matona iya tipa colok-colok dali nu kupuang alata apa. Ridhonya orang tua itu kesana, ridhonya Allah itu berkat turun. Pamasin pungalata. Tapi hati kamu. Iyo ko si Basnas, walang ya guru, ang kakasus urun. Iya matur malangi. Ang kabolo ko si dia desa puri bangun. Dia may poy di sana sih. Nala si kasoting ampay. Aja Pak di ruang terima soting. Ang kabolo bangun ko si dia desa, ibangun ko Basnas. Ang kayir bolero, ang kabola batu, makalo po si dapin. Napang kabola aju bola riolo, tatong okoro, malibu alirina, tabayakan, bola riolo, malibu alirina nam bicu. Iro bolero itumpa mani pole rijasi bawa pole laut pole timur. Napa uperhatikan iro aratana boleh makoni. Di nalam pu makoni. Iro anasuana lai tumpa mani aju na lero tomatona mata bang aju ko alai napa na tumpa iro anasuana yau na dena na buang anasuana upodangi Pak Desa makaraka Pak Desa kaje bola coco ye boleh coco tapi kami utanayang nah kada aga ustaz makaraka kaje ruwi ta bola kanja sidap pena maka de Pak Desa itu boleh ustaz meripala dan nilai ibadah akasya kan nasa wala pada rumah itu ia nang kasih bantu pada rumah itu boleh na ngurusin. Maka dah kata yang kejip itu boleh batu sudah pena Pak Desa ni ke boleh nak kada bola anak-anak. Maka dah anak nami wadi pakanja kengi bola anak Pak Desa tanya Basnas. Kada nak nama ke kanja bola anak. Nak kada ustaz. Bangker iru punai bola. Dega ge kur bola mundur kosong iru bola. Mak de lo Kalimantan. Masalah. Mereka apa mega interna. Jaji Pak Desa nak kada. Jam ni. Ya banar ta jam. Mariola ada tu kesina. Baik Pak. Masam pajama pun anak, woi, raji masam payah tu benin. Lakena kada masam pajama tu. Okey, sepakat dibangun. Salah saya boleh dibangun. Udani Pak Desa, ke Pak Desa, mini tu resmi kah? Pas dia kit tenda si ba kedira, dia tu tamari pelada para malamu. Dia tu tetap pas dia konsumsi. Jadi hari angkai tenda, angkai kedira. Lau kami li, minta ron-ron lokasi. Ternyata dia pegaga tahu, ya kami namri longka. Witai, kadera, sirupa. Biasanya kong keboleh ipako, ya ini resmi kamakor. Angka kadera kanja ipasa dia yang bupati pejabat yang iundang. Dia gaga pada mana kadera? Utana ibu punai bola maka dekat bu. Di mau kapan? Dia gagawa di kadera kasih drangokwe. Buing wita maka dekat. Dia gana dia ala kadera kutilala boleh jelo bola lupu. Dia nengok di indra kadera cinampak bu nak kada Pak. Dia nang kana tak buka iro boleh tu tak goncing iro dia nang kana tu minta bukai ati kilala. Lah anak-anak pairo jamuna nyawana nasalai bulana. Dia nalingi gonci tomatona. Kada ka ati kilala ampai bangker. Sampai bangkar, dia nang kana lingi di tomaton. Itu Pak. Angka tu kasus, iya motor malang. Sere nasu angka makun rei kasih aku kantor kada ustaz, Pak, wadiga kasih tadi ngak bantuang. Aku bantuang ngaga bu nak kada bantu sembah aku nemu sembah aku impak kungka. Maka dak kakin roki mon bu. Nak kada aku tu sudah pena Pertamina Pak makun kontrak bola kak kasih. Makun rero macoco kun ro kera bola kak sila angka gana tabu nak kada angka Pak arwan anak ta nak kada i manang kebu makun terak bola ki mari tu si bola anak ta kada ma ka jewa ta Pak nu le melo si anak icia si menitu hati-hati ki menitu mador ka kai laki ta gara-gara ini kong ka manito Pak biasa ka angka tu ya ka urun tu angka sapu iro sapu kuro
anu rena pak aksa mahmu. Tapi tanya kaya anu rena pak aksa mahmu sapu kumi. Apa bapak na yero masa posisi yang siapa aksa. Ipasi kolo ke pak aksa salah saya yero mak jama. Pura mak bene. Yero tu na pura ni mak bene. Angka anak nasi di natala ibainena. Waktu na lawa ka Jakarta. Najampu ka aku bandar macurita na tapi magini tala aman sapo na kada aga nasan ye ko melo ang kamakku ke Jakarta ye rotori na puna kada melo sin kamakku panca ji pembantu ka ai de na semanan kana satau matau sila do pasti ko la tapa ka daku ai na la de cimu tala de na di taru makun remake itu apa kewajiban tu orang ni di samping kewajibannya kepada membiayai keluarganya dia juga punya tanggung jawab kepada kedua orang tuanya. Pak. Tapi maka kau harus sapu kurui maka kanyak berhasil lada. Pura si mak bene telu ni anak naratu ni ro anak ariolo na si baba induk namun rumah kanya mangirita. Jadi rezeki itu tergantung bagaimana cara kita memperlakukan orang. Maka harus cara yang matang. Jadi sini tak mesti salah ko. Jadi yana tunana nakadan nabita aljannatu tahta aqdamil ummahat. Yaitu surga angkai ukayawalan pala kajian atau matatta. Jadi kumelo kisapa surga aja na bebela. Tasapa bawan nilalangi surga ko lalang pulata. Ko makanja ibate teman itu lalang pula insyaallah. Makanja tu ngalinota, makanja tu akhirat. Masih ala dan ibite kira-kira kesimpulanna cara mai suwe ye kumelo ki menyamang atau ngato kulin ulap pokok akhirat maca ki matana kinro yon re matana minimal 2 nomor si di pungala taala nomor 2 tamatata. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Ya kong kada aku tak salah terpernya dampeng ya ketujuh itu insyaallah pungala taala maling apa tirong tapi ya tak salah ka ayat non re atas salangi sebagai manusia biasa. Olehnya itu sebelum saya meninggalkan mimbar ini bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan baik pada hari ini maupun hari-hari sebelumnya sebelum Hari Raya Idul Fitri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.